السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم دكم مجلسون رجاء منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وشتت قاري بيامي مسألة إجانينو كي سكورة، ولله الحمد مرجانو كي سكورة نوكوره نجس كوجي gusari kwawurebeye hamwe walillahi alhamdu. Uyu munsi turatangira muryango mushya ari wo wa sifatul wudu, uburyo bwo gutawaza. Sifatul wudu'i, uburyo bwo gutawaza. Sheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala yaravuze ati, nyuma yo kuzana hadithi ivuga ku buryo bwo gusukura umwambaro wamenetseho amaraso y'imihango, yahise akurikizaho umuryango witwa babu sifatil wudu'i. Babu sifatil wudu'i bisobanuye babu, uyu ni umuryango, sifatil wudu'i, uburyo bwo gutawaza. Uyu ni umuryango w'uko batawaza. Babu, uyu ni umuryango, sifatil wudu'i, uburyo bwo gutawaza. Amaze kuzana umutwe w'amagambo babu sifatil wudu'i, yahise akurikizaho wahuwa, ariyo bega udhu, wahuwa gutawaza aribyo, wahuwa aribyo ibi bikurikira: aniyanuya, nuko utawaza agambira. Aniyanuya, nuko utawaza agambira. Raf'al hadathi, gukuraho umwanda udafatika. Wahuwa gutawaza aribyo, icyambere aniyanuya, nuko agambira. Usobanuye avuga ati nuko agambira, ariko ugamijwe ahangaha nutawaza. Ubwo turongeramo ijambo an, nuko utawaza, yanuya agambira. Raf'al hadathi, gukuraho umwanda udafatika. Ubwo ahereye uburyo munatawaza, bihera mu mugambi, bihera kuri niya gukomeza. Ntabwo gutawaza umuntu ahita atawaza gusa, ahubwo bihera mu mugambi. An yanuya, nuko utawaza agambira. Raf'al hadathi, gukuraho umwanda, kwikuraho umwanda udafatika. Twarebye hamwe igisobanuro cy'umwanda udafatika icyo bisobanuye. Awil wudu'a, cyangwa se akagambira gutawaza. Awil wudu'a, cyangwa se akagambira gutawaza. Lissalati, kubera iswala. Awil wudu'a, cyangwa se akagambira gutawaza. Lissalati, kugira ngo asari, cyangwa se kubera iswala. Awil wudu'a, cyangwa se akagambira gutawaza. Lissalati, kubera iswala. Wa nahwiha, nibimeze nkayo. Wa nahwiha, nibimeze nkayo, mbega nibimeze nk'iswala. Wa nahwiha, nibimeze nkayo, mbega nk'iswala. Ndongera nsubiremo. Babu, uyu ni umuryango, sifatil wudu'i, w'uburyo bwo gutawaza. Wahuwa aribyo, mbega gutawaza. Iyi huwa iragaruka ku ijambo al-wudu, ntabwo igaruka ku ijambo sifa. Wahuwa aribyo, icyambere aniyanuya, nuko utawaza agambira. Raf'al hadathi, kwikuraho umwanda udafatika. Awil wudu'a, cyangwa se akagambira gutawaza. Lissalati, kubera iswala. Wa nahwiha, nibimeze nkayo, nibimeze nk'iswala. Iki ni cyambere Sheikh rahimahullah hereho, arangije ahita yinjira mu bijyanye n'umugambi. Uko yavuze ngo nuko agambira, arangije ahira ku mugambi, aravuga ati waniyatu, n'umugambi. Waniyatu, n'umugambi. Shartun, ni igisabwa. Shartun, ni igisabwa. Li jami'il a'mali, ni igisabwa mu bikorwa byose. Waniyatu, n'umugambi, no kugambira. Shartun, ni igisabwa. Li jami'il a'mali, mu bikorwa byose. Ubwo nituvuga mu bikorwa byose, murashyira hagati y'udukubo tubiri. Li jami'il a'mali, mu bikorwa byose ngaragiramana. Mu bikorwa byose ngaragiramana, murashyira hagati y'udukubo ngaragiramana, mbega mu bikorwa byose bya ibada. Ibikorwa bigamijwe ahangaha ni ibikorwa ngaragiramana.
min taharatin nko kwisukura, min taharatin nko kwisukura, wa ghayriha n'ibitari ibyo, wa ghayriha n'ibitari ibyo, bigari bitari ukwisukura. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, kubera imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yavuze iti innamal a'malu, mu byukuri nta kindi, innama mu byukuri nta kindi, al a'malu ibikorwa ngaragiramana, binniyati bihabwa agaciro kubw'umugambi. Innama mu byukuri nta kindi, al a'malu ibikorwa ngaragiramana, binniyati bihabwa agaciro kubw'umugambi, kubera umugambi cyangwa se kubera imigambi byakuranywe. Innama mu byukuri nta kindi, al a'malu ibikorwa ngaragiramana, binniyati bibaho kubw'umugambi, bibaho kubw'imigambi byakuranywe. Wa innama kandi mu byukuri, likulli mri'in manawa buri muntu wese ahemberwa, manawa ibyo yagambiriye. Wa innama kandi mu byukuri, likulli mri'in buri muntu ahemberwa, manawa ibyo yagambiriye, bega mu gikorwa cye. Wa innama kandi mu byukuri nta kindi, likulli mri'in buri wese ahemberwa, manawa ibyo yagambiriye. Muttafaqun alayhi, muttafaqun alayhi yakiriwe na Bukhari na Muslim. Icyo ni cyambere Sheikh amaze kuvuga. Icya kabiri aravuga ati thumma yaqula, hanyuma akavuga ati, thumma yaqula hanyuma akavuga ati bismillahi, hanyuma akavuga bismillahi, utawaza akavuga bismillahi. Icyo ni cya kabiri. Bismillahi bisobanuye ntangiye gutawaza ku izina rya Allah. Bismillahi bisobanuye ntangiye gutawaza ku izina rya Allah. Icya gatatu, wayaghsila kaffayhi agakaraba ibiganza bye, thalathan inshuro eshatu. Wayaghsila kaffayhi agakaraba ibiganza bye, thalathan inshuro eshatu. Wayaghsila kaffayhi agakaraba ibiganza bye, thalathan inshuro eshatu. Icya kane, thumma yatamadmada hanyuma akanyuguza amazi mu kanwa. Thumma yatamadmada hanyuma akanyuguza amazi mu kanwa. Wayastanshika agashyira n'amazi mu izuru rye, thalathan inshuro eshatu. Thumma yatamadmada hanyuma akinyuguza akanyuguza amazi mu kanwa. Wayastanshika akanashyira amazi mu mazuru ye, thalathan inshuro eshatu. Ibi byombi abikora inshuro eshatu. Tuzaza kubitangira ubusobanuro insha Allah. Kunyuguza amazi mu kanwa, wayastanshika no gushyira amazi mu mazuru, mu izuru, bega kuzamura amazi mu mazuru, thalathan bikorwa inshuro eshatu. Bi thalathi gharafatin akoresheje kudaha inshuro eshatu. Bi thalathi gharafatin adashye amazi n'ikiganza cye inshuro eshatu. Bi thalathi gharafatin akoresheje ibiganza bitatu, mbega akoresheje kudaha amazi n'ikiganza cye inshuro eshatu. Kunyuguza amazi mu kanwa no kuyashyira no gushyira mu mazuru, kuzamura amazi mu mazuru mu izuru rye inshuro eshatu. Ibyo bikorwa bi thalathi gharafatin adashye amazi inshuro eshatu. Bi thalathi gharafatin adashye amazi inshuro eshatu. Kuba mu kanwa no mu mazuru byose hamwe bikorwa inshuro eshatu. Atari kuvuga ngo warunyuguza amazi mu kanwa inshuro eshatu no mu mazuru inshuro eshatu buri hamwe ajya tawazu kwaho. Ahabwo ibi byose byombi mu kanwa, kunyuguza mu kanwa no mu mazuru hamwe, byose akora inshuro eshatu. Mbega yafashe amazi adahisha amazi ikiganza cye, hanyuma agashyira amazi amwe mu kanwa, ayandi akayashyira mu mazuru akoresheje ikiganza kimwe, anadashyira rimwe gusa.
ubwo n'ubwa mbere. Ubwa kabiri akabigenza atyo, ubwa gatatu nabwo akabigenza atyo. Nibyo Sheikh agamije ahangaha. Hanyuma akinyuguza amazi mu kanwa no kuzamura amazi mu mazuru inshuro 3 bi 3 gharafatin, akoresheje kudaha inshuro 3, adahishije kiganza cye inshuro 3. Thumma yaghsila wajhahu, hanyuma agakaraba uburanga bwe. Thumma yaghsila, hanyuma agakaraba wajhahu, uburanga bwe 3 inshuro 3. Thumma yaghsila, hanyuma agakaraba wajhahu, uburanga bwe 3 inshuro 3. Gatandatu, wayadaihi, n'amaboko ye. Wayadaihi, agakaraba n'amaboko ye. Ilal mirfaqaini, hamwe n'inkokora ze. Ilal mirfaqaini, hamwe n'inkokora ze 3 inshuro 3. Wayadaihi, akanakaraba amaboko ye. Ilal mirfaqaini, hamwe n'inkokora ebyiri 3 inshuro 3. Dongera subiremo, wayadaihi, akanakaraba amaboko ye. Ilal mirfaqaini, hamwe n'inkokora ebyiri 3 inshuro 3. Aha iri jambo ila, inyuguti ila ahangaha isobanuye hamwe, ifite igisonero cya ma'a, hamwe, ifite igisonero cya hamwe nk'uko byaje muri aya. Ilal marafiqi bisobanuye hamwe n'inkokora, ngo muzatawaze mukarabe n'amaboko yanyu. Ilal marafiqi, hamwe n'inkokora. Ila isobanuye ma'a muri aya udhu, inyuguti ila isobanuye ma'a, hamwe. Ntabwo isobanuye kugeza, ntabwo isobanuye kugeza ku nkokora, ahubwo isobanuye hamwe n'inkokora. Niyo mpamvu hanga nasobanuye wayadaihi ila, agakaraba n'amaboko ye. Ilal mirfaqaini, hamwe n'inkokora ebyiri, akabikaraba 3 inshuro 3. Wayamsaha ra'sahu, akanahanagura umutwe we. Wayamsaha ra'sahu, akanahanagura umutwe we. Min muqaddami ra'sihi, ahereye imbere aho umutwe we uhereye, ahereye aho umusatsi we uhereye. Min muqaddami ra'sihi, ahereye imbere ku mutwe we. Min muqaddami ra'sihi, ahereye aho umutwe utangiriye, mbega aho imisatsi ye itereye y'imbere. Ila kafahu, kugeza inyuma. Ila kafahu, kugeza inyuma yawo, inyuma y'umutwe aho umusatsi urangiriye. Biyadaihi, akoresheje amaboko ye yombi. Biyadaihi, akoresheje amaboko ye yombi. Biyadaihi, akoresheje ibiganza bye byombi. Thumma yu'iduhuma, hanyuma akagarura ibiganza bye. Thumma yu'iduhuma, hanyuma akagarura ibiganza bye. Ilal mahalli alladhi, ahantu bada'a minhu, yahereye. Thumma yu'iduhuma, hanyuma akagarura ibiganza bye. Ilal mahalli alladhi, ahantu bada'a minhu, yahereye. Marratan wahidatan, inshuro imwe. Marratan wahidatan, inshuro imwe. Ibyo abikora inshuro imwe. Wayamsaha ra'sahu, akanahanagura umutwe we. Ubwo navuga umusatsi we, ntacyo bitwaye. Wayamsaha ra'sahu, akanahanagura umutwe we. Min muqaddami ra'sihi, ahereye aho umusatsi we utangiriye. Ila kafahu, kugeza inyuma aho urangiriye. Biyadaihi, akoresheje ibiganza bye byombi. Thumma yu'iduhuma, hanyuma akagarura ibiganza bye, akabikura inyuma aho yasoreje guhanagura. Yu'iduhuma, akagarura ibiganza bye. Ilal mahalli alladhi, ahantu bada'a minhu, yahereye ahanagura. Bada'a minhu, ahantu yahereye, akagarura aho yahereye. Ibyo akabikora marratan, inshuro wahidatan, imwe. Ibintu bigaragaza yuko
iyo umuntu ari gutawaza ahanagura umutwe wose, ntabwo ahanagura igice kimwe cy'umusatsi cyangwa se igice kimwe cy'umutwe, ntabwo ahanagura imbere hano aho umusatsi utangiriye, ahubwo ahanagura umutwe wose. Thumma yudkhilu, hanyuma akinjiza sabbahatayhi, intoki ze ebyiri, hanyuma agashyira sabbahatayhi, zamukubita rukoko ze, fi simakhayi, mu myenge ibiri, mu myenge udhunayhi, y'amatwi ye. Thumma yudkhilu, hanyuma agashyira sabbahatayhi, zamukubita rukoko ze, fi simakhayi, mu myenge udhunayhi, y'amatwi ye. Fi simakhayi, mu myenge udhunayhi, y'amatwi ye. Wayamsaha, akanahanagura, wayamsaha, akanahanaguza, wayamsaha, akanahanaguza, biibhamayhi, ibikumwe bye, wayamsaha, akanahanaguza, biibhamayhi, ibikumwe bye, dhahirahuma, inyuma y'amatwi, dhahirahuma, hanze y'amatwi, dhahirahuma, inyuma y'amatwi, mbega inyuma yayo, mbega yayo y'amatwi ye. Ndongera nsubiremo. Thumma yudkhila, hanyuma agashyira sabbahatayhi, zamukubita rukoko ze, intoki zamukubita rukoko ze, fi simakhayi, mu myenge udhunayhi, y'amatwi ye. Wayamsaha, akanahanaguza, biibhamayhi, ibikumwe bye, dhahirahuma, hanze yayo, mbega hanze y'amatwi. Thumma yaghsila, hanyuma agakaraba, thumma yaghsila, hanyuma agakaraba, rijlayhi, ibirenge bye, rijlayhi, ibirenge bye, ma'al ka'bayni, hamwe n'utubumbankore, ma'al ka'bayni, hamwe n'utubumbankore, thalathan thalathan, inshuro eshatu eshatu, thalathan thalathan, inshuro eshatu eshatu. Thumma yaghsila, hanyuma agakaraba, rijlayhi, ibirenge bye, ma'al ka'bayni, hamwe n'utubumbankore, thalathan thalathan, inshuro eshatu eshatu. Sheikh rahimahullah arangije aravuga ati hadha akmalul wudu'i, ngwiyi niyo udhu yuzuye, hadha, iyi, akmalul wudu'i, niyo udhu yuzuye, alladhi fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yakozwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Hadha, iyi, akmalul wudu'i, niyo udhu yuzuye, alladhi fa'alahu an-nabiy, yakozwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Hadha akmalul wudu'i, iyi niyo udhu yuzuye, iyi niyo suku yuzuye, alladhi fa'alahu, yakozwe, an-nabiy, n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Twarukira hangaha ejo inshallah, Allah nadushoboza inshallah tugatanga ubusobanuro bujyanye n'ibingi tumaze kwiga, ibintu bisaba ubusobanuro inshallah. Dusubiyemo twihuta. Sheikh rahimahullah aravuze ati babu sifatil wudu'i, uyu ni umuryango w'uburyo bwo gutawaza. Wahuwa, gutawaza ari byo, icyambere anyanuya, nuko utawaza agambira rafa al hadathi, kwikuraho umwanda udafatika, awil wudu'a, cyangwa se akagambira gutawaza lisalati, kubera iswala, be kubera ko agiye gusari, wa nahwiha, n'ibimeze nkayo, bega gatawaza kubera wa nahwiha, n'ibimeze nk'iswala, nko kuba agiye gusoma Qur'ani, cyangwa se nko gutawaza agiye kwikiriza salamu n'ibindi nk'ibyo, cyangwa se gutawaza agiye kuryama n'ibindi bitandukanye. Wa niyatu, n'umugambi, kugambira, shartun, ni igisabwa li jami'il a'mali, mu bikorwa byose ngaragiramana. Ijambo ngaragiramana urishyira mu dukubo. Min taharatin, nko kwisukura, wa ghayriha,
n'ibitari ibyo n'ibitari ukwisukura liqaulihi sallallahu alayhi wasallam kubera imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aho yavuze iti innamal a'malu innama mu byukuri nta kindi al a'malu ibikorwa byose ibikorwa ngaragira mana binniyati bihabwa agaciro kubw'umugambi wa innama kandi mu byukuri likulli mri'in buri muntu ahemberwa mana wa ibyo yagambiriye muttafaqun alayhi hadithi yacyo na Bukhari na Muslim thumma yaqula hanyuma kavuga ati bismillahi ntangiye gutawaza ku izina ry'Imana cya gatatu yagasila kaffaihi agakaraba ibiganza bye thalathan inshuro 3 thumma yatamammada hanyuma akanyuguza amazi mu kanwa wayastanshika akanashoreza amazi mu izuru rye thalathan inshuro 3 hanyuma akunyuguza amazi mu kanwa ke wayastanshika akanashoreza thalathan inshuro 3 bi thalathi gharafatin adashe amazi inshuro 3 mbega kunyuguza amazi mu kanwa no gushoreza byombi bikorwa inshuro 3 umuntu adashe amazi inshuro 3 nukuvuga yadashe bwa mbere ashyira amazi mu kanwa yo kunyuguza akanashoreza mu izuru rye kuri iyo nshuro imwe byose bikarwa ko ari inshuro imwe akongera bwa kabiri n'ubwa gatatu icya gatanu thumma yaghsila wajhahu hanyuma agakaraba uburanga bwe thalathan inshuro 3 wayadaihi n'amaboko ye ilal mirfaqaini hamwe n'inkokora thalathan inshuro 3 wayamsaha ra'sahu akanahanagura umutwe we min muqaddami ra'sihi ahereye aho umusatsi utereye ila qafahu kugeza aho umutwe urangiriye aho umusatsi we urangiriye biyadaihi akoresheje ibiganza bye thumma yu'iduhuma hanyuma akagarura ibiganza bye akabikura inyuma ilal mahalli alladhi akabigarura ahantu bada minhu yahereye ahanagura marratan wahidatan inshuro imwe thumma hanyuma yudkhilu agashyira sabbahatayhi intoki ze zamukubita rukoko fi simakhai mu myenge udhunaihi y'amatwi ye wayamsaha akanahanaguza bi ibhamaihi ibikumwe bye zahirahuma hanze y'amatwi inyuma y'amatwi thumma yaghsila hanyuma agakaraba rijlaihi ibirenge bye ma'al ka'baini hamwe n'utubumba nkore thalathan inshuro 3 ikirenge cy'iburyo akagikaraba inshuro 3 n'ikirenge cy'ibumoso inshuro 3 Sheikh rahimahullah yaravuga ati hadha ngo iyi akmalul wudu'i niyo suku yuzuye alladhi fa'alahu yakozwe annabiyyu n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh